Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fire brigade Shillong. Nado basdang kakang senong jong sarkar pleng ni ke lockdown, habara ko kiri India, banyile persya nakajing sopriang uknyang jengpang COVID-19. Kibabon kinong tray bala, kibalit tray siya jengay nalayeng, bat kibahaban mi na ka district lajong, bat lit tray siya kiway pag ki district, kilaha ban sa ben siya kijaka bakidon, wat adien balahaban persang ano ikijing tray baro. Haka jelang juga bor sarkar ki bala syong jelang haka arpo artrek matabnaya yong arajar arpo. Ka sarkar kelarai ban ai la no iki laispa prapu arngot kinong bala bakinik pai no shalayeng. Bat ban pendap yegini kebenta komno ban penpoi yaki shalaki shnong jongki. La ai bor haki deputy commissioner jongki district. Haka ba katnat ka koi kya kadairu ban examen shuai ki bat ban ai ru da ka medical certificate. Kanang ba onda kilalit pai shalaki shnong ki paranong shnong kindon ka jingshania yaki. Kat ba kitu kinong tray bala kiba na kiwaypat ke district jong ka jela hendai ki barang sakot ha East Khasils district bat Ribhoy district anam patsya yaki banit phayeng nilai rai baki don kitu ki inter district workers ki badon kelen hapo ke jela ka jumi kalau belum nantai Negaru Hills kita sini siapa Jaya Hills, kita belum si West Khasils, bat kita nang niru kita belum si Negaru Hills, bat kumta terke, dan kalian jom ke sarkar kelarai, nama kita, nane tu ibi kita kami, total kita laispa prapo armut. Laispa prapu armut kini ki migrant workers kebentuk ki local kamu ki jong ni yang ni baru ki don ki bawan nabar ki ba wan tre yang ni nadu ono sisnen lene si san banai nre banai muswa ki ba sakut hadin jong ka tu national lockdown ka bangi tulong tegi kwa ngila ai ke direction menta ni kwa ya kaban penpoi no ya ki sala ka jong district. Bajiakan ini lah IT ha ki deputy commissioner bikin walk out ya kene ban pentingna bikin ikin poi sala ka jong ka district lene hala ka jong ka sno kane ka inter district movement nak kebenta kini kinong belak lani ki migrant workers ke mga ong yapi kabangin la hadu unta ban transfer day ha East Khasils bat hari Ribhoy district. Kenapa baik kita? Magini kita kadang district atli. Kumong api kalau more or less ka kamlong sensitive. Nagadaw ka sarkar kasim ya karay. Ba yamta yakini di workers, ki laborers, ki basakut hapo Ribhoy district, bat hapo East Khasils district. Ngin nempat syah. Ya kabakin le sekiwi paki district dan sekiwi paki snow. But nanta yakini ke mga OUP laispa prapo armut. Ngila I direction ya ki deputy commissioners nanta ru ya ki DMHU bakin snow baha banda pet baha. But swaban le kataru ka medical certificate day ban ai. Day utu uwe ude banyo kanang balashay and gilet siya laki jom ki shnong ki tao nakalian gabor shnong nakalian ginosin siya shnong kanang don ka jing ting ki jing smith yo lesi ki overman kini kinawara ya uknyan cita di yakane kumongopi nakalian ka health department kumju nakalian ka district administration strictly kinda issue da ka kenjas medical certificate ban pentingna bakini kilong save ndai ba kidon kano ka sign ka balong positive na uni uknyang jingpan hakine kini ki green zone district kamot kidon kendai kali like no ka East Khasils par like no ka Ribhoy district kini number kabangilang pelat yang kita lomba pintrei katu sis passing kabaan yang pelat yang kita minta karet tanpa ke protokol kalau ke bahasa itu dah
bakin sngaw bah ban maintain ya katuka social distancing kin hak maintain ya ka social distancing bat ru haka je kopor bakin nam kinum sya ba ki banwan na ka way pat ka district namar ba hatu utang ngidang kan ya kane ke inter district movement kenang bakan bat penting na bakilong save de tang maki yang tu sisnong ki biya trey ta kira kirian dan le wat sisnong bu kabangi kerpat kolong ba ya kane ke protokol ki de ban bur perking kenang ban yo ya ke jing ada apa pura halaki jom sisnong jiti to nangka kabalai hakawi de pat ka construction ya kane ngatrai le si rasai na le sisi ke surga kansa ay karai ngin seperti rengkat kumbang obibat itu ki protokol no banle nang deja namar kumbang obi ka activities ka bi ka hakawi de pat ka jingtrai ki jingta namar kane ka de ka jinya kun jumi ka life and livelihood ka bagi juo na kebenta ka jingin bago haba jo por kumno bangila banil man la kasi tingisyan ban kalian kesukaan ni don kam ru haba jo por ba ke jingtrai ke jingta kalian baka kamai ka kaji jom kilong yin option kalian tamba ki hak ban bot perking rumah obi ya ki advisories ki baka sorka lemba ka head department ka pa na ka post